gikundi kimwe na rietwa Kajuka Central Imenti nigichumirite na kuga ati bo barenda kugwata mbaru speaker wa mbunge ya Meru Ayubu Ndi kujukia giti kia gicigo kiu. Bariuga Ayubu Ndi nombanite bonene kagita karia ari MCA wa Bothogochi Central kiri kubaretera weti na mbere na kwou bakamwa gite ekenena nene bobwezite oreru kurwa gisiasa gatigati ka Ayubu Ndi na mubunge Kirima bwetete na mbere kwara makinyankurukia burato kwirwa taburato kuotaririrwa ni Mutugi Kare. Ni bamwe bakari kuma wandini ya Bothogochi Central na rietwa Kajuka Central Imenti bale abonekene kugana gwita speaker wa mbunge ya Meru Ayubu Ndi kiri kurungwa magite kia mujumbe gicigo mbunge kiu kiri githurano kia mwaka jwa 2027 bakiuga speaker Ayubu nonene katharika we gakubaritira ngwe kuma MC wetura reu na thaiji bariuga gite kia mujumbe ni wokombana. Lakini mtoja speaker Ayubu na kumbo tutetera ibyo byo tomatori atere anto ba Central Imenti tuteguo ke metho tutegembere tuone mbito dingatete tuterugo ke mato tuthikire na te kukugwa na te kukuthithwa twetekanite na Kajuka mwe tukomama tukunoga tukuchwa mujumbe oraomba gututethia tuona tonge nonga Ayubu Ndi nonto mirandi ware are MCA ne kuonwa nae na metho nyatha ya speaker no agorika na Bothogochi Central na tutumuthurite thikiuga thuri ni MCAs ba Meru yonthe na nagwiga antu akuona akareta Central Imenti atwire ari MCA weto miaka 10 na ngugichioni kuonwa imwe mukiria Technical Institute no wa miambiririe yaijere batio Mariene University no amechwere speaker Ayubu Ndi uri otegitene ari thaiji te MCA weto te MP weto ombete gweteria thoko ekwa $55,000,000 asoko na $55,000,000 itengani aromba milioni inge 22 yonde tonya milioni 77 ni akari baraba ugete mujumbe wao Kirima nguchine na remi kubathingateria mirandi ya weti na mbere kirithirikari nene na kwa mianka iribo bate kuona kiguni kira bareterete gicigo mbunge kiu na ndiba kiuga reka bachenchani otongeria bone kethira Central Imenti kagia katharika gwita na mbere kirimirandi igwa inaira bange kawira bye na arwa nande Kirima bye 2027 ibange speaker akwanya karukiri na tutekwitha Kirima na tumwete gipindi kiao kia miaka 10 nitigeria miaka ewe iri agigitine twiromba antu ba Central Imenti atiri ni utongeria tukwenda guchange tuone change no utongeria na bwibobo amutongeria omwega uri okuthikira antu na uri okujari masira ya bangi Central Imenti tucogete nyuma muno nondo mutongere otuguthura utesigene cia project yomba kuonania miaka iu athira mugonya te otwirigirite kuja kuona miaka iu itigera iri andi kwatwika muntu ipindi biere mantra chonde atromberete oti onto tukuona na metho no tebuto kuona na metho batu antu ba Central Imenti itubatere kuthugania na tukori na aturi ke report rate to cia weru ria kwari eto ni Mutugi Kare.